naše veliko zadovoljstvo i na veliko zadovoljstvo svih ljudi iz Čonoplje realizovan je jedan prelep projekat, uređen je kompletan mini park sa šetnim stazama, sa lišćarskim i četinarskim vrstama je kompletno pošumljen i ono što me raduje da su u projektu participativnog budžetiranja za 2025. godinu stanovnici naseljenog mesta Čonoplja izglasali i postavljanje urbanog mobilijara kao i rasvete u ovom parkiću. Takođe u ovoj godini uradili smo i jedan deo zida kao i fasadu na mesnoj zajednici, a prošle godine je kompletno uređen ovaj plato. Uz ogromnu podršku Ministarstva zaštite životne sredine koji je izdvojilo 4,8 miliona, dok je grad 1,2 miliona dinara izdvojio za ovaj projekat, uređen je i ovaj prelepi prostor. Ja se nadam da će ovaj park dobiti još jednu lepšu dimenziju i da će koristiti svi građani naseljenog mesta Čonoplje.